Алай райондук соту жаңы имаратка көчүп өттү. Жаңы имараттын ачылышына жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков келип катышты. Жаңы имарат 2 кабаттан турат. Анда бардык шарттар камтылган. 3 сот залы жана ошондой эле 20дан ашык бөлмөлөр бар. Алай районунун соту кызматтарынын өкүлү Алай районунун сотунун жаңы имаратынын ачылыш атайын орууланган солдатка чизилди. Бул сот приставы Абдраимов. Саламат болуңуз. Сот залдары заман талабына жараша бардык шарттары менен курулган, өзгөчө видео камералар жана ошондой эле үн жаздыруучу жабдуулар менен камтылган. Мындан сырткары кеңешүү бөлмөлөрү дагы жанаша жайгаштырылган. Балалуу энелер үчүн бул имаратта өзгөчө шарт түзүлгөн. Балдар бөлмөсү ачылган. Бул бөлмөдө сот отуруму бүткөнгө чейин энелер балдарын ойнотуп турса болот. Yedi canlı öyle, yedi canlı öyle. Evet, sıkıntılar. Sotto ruolo il volo, vardı. Böyle şartlı cümle koşuyorlar ama. Atlet televizyon bir yerde gelirse, ben çeşme çıkarırsa, şu otursun olmalı. Şu genelde cıktırınca, hava hizmetlilerdi. Cılç çıkardı. Esine karaganda aslında çöktü. Bize feriz açılan bir biri ki pek de Ders diyor ha? Gün çıkanı görürüz, hayır gün batırasız. Televizyonu iki tarafından da получается. Dediğin gibi Google'lar sana. Evet, hastane bir küçük. Tamam. Bu posta da.